Baro laingot ki kertong MDC jong kaseng Hill States People's Democratic Party HSPDP nagathan West Kasil District baro kawai mendang si kelayo banai tap kerteng HDC office Nongsten Hakmat Uba HK Thaba returning officer jangka Arpunyo Nongsten constituency. Kita ki kertong ki kentup ya kesamla badariti nonglai kertong MDC na Nongsten ba KP Pangyang kertong MDC na Rambrai Jengam constituency ba Strali Rashir kertong MDC na Mauchen Road but hak di kesengi yang di kertong laksana lang duba Methodist Dekar MD ke Mauchen Road constituency. Ngiui ya ka jingreng swai ka jingtulat jong ka parti ya kini expose nam duna bad kirang ba na Nongsten constituency kilawan ban ngau ban penpau hanga ba agani kenti bementa dan syu betre benyelek mo na ka tiket jong ka parti bad kipat ba hi kibadan hapo West Khasi Hills ke bubun khamtam ki riurim ki benaduk ke por jong mait huping stone lingdok kila itu yanga amang adi ka kun persa te hadin ba kilawan ba kin ong yanga benyelek ya election nang ni kalau pelong yang abangan perkat kelas ko tan shisha abangan perkat pad ya ka arpesan trek jong September arhajar khatsan ha kapur ke bai mai latia nigrims abangan juya thu upad ba kadi ka sin ka bening kong bat ka bakhat do bangan nut bangan pasiaw kita ki kenti na ki skor ki jong mai ka bangan pan mai ngakwa ada pi ibit bangan tre na ka benta ka party ho jim shimla shu ben jubab bin ong bada ho ya le ne train nai tre Henry nganum lak benlen arajar khatsan kadi kapor ke ba ngastang benmi perthai menteri nak benta ke parti nak benta ke tuka arsnam shiteng ketem ke bedang sak ben pendep jong ke jinglong MLA ke jong mait nginum lan aku tu kapor nak liang jong ke yeng lapan ni ke tiket mereka parti aku tu kapor kam shim ibit ben ai ke tiket ngi klem don kanu kanu ke jing sngo badai manga ke blami syakmat banwan ban kanbas nak benta ukur tong jong ke parti ke tu kapor nglayo benrung hakikat tu kat ni balada ka than kat nu lada ka juat than kat nu ru ngan nom ken randin lada ka parti ka idon kam yang ha kanu ke benta kadi kata ka bapin ko ongu elade yang banganwan benyelek na Nongsten ki isu ke jong parti lani lada pi ya kran yo constitution jong parti ka syai kedar empat kelatang sidak na do beseng ya ka mengikwa ben penek ben pensa ya ka hok long trai jongi ka jaj ben riu ka bakirpang bat ka berit pat halor ka kendau ka siap ya ka riti ka dustur nang ta benginyada ya ka pliangja jong kun ka briu nyo trep katai ka de ka jing angnut jong ka parti bat ka jonga te ka de ka jing angnut jonga ba ya ka jaj ka khom ka riti ka dustur hadin mai upareng wan ngila long kristan ngila syadinnya barok kiriti ke dustur tang kawai kum kajat benriu ke bangidang bats kam duk menta latip kerpang ngi kum kajat benriu ke bangi ajat na kami ngidon kam deki an ke betikna bakin numusla ya kani kiriti ke dustur jau kun khasi kharab la bo bet bo renti da ulong shwa ladang yele ka ya kani tutip bakin klem kita ki dorbar kur kin yeng kita ki dorbar kha hangta kan kiu ke sangkama ke jaj benriu jong kun khasi khara ngiu igini kisi bementa kibriu bersyukran klem perkat klem tip ela ka jong ke thmei ki ong sarat ka ai jaj ai khong ai shu shinrang ni ai shak kan thei ru le yu ki ong kadi ka kam shimet ka kam ai jaj ai khong kam dei ka kam shimet ka district council ka don ya ka bor ban shnai ki an ki betikna ban yada ban penne ban pensa ya kani ka hok ngakum ka kenthai ka bami syakmat hakipor ka bamensyua ki bangam patlong MDC ru ngai ngoyu blai ba marwai kum ka kenthai ngayo ban long ka member jong ka committee ka ka por ringkat bat kinong elam jong seng khasi kinong hikai jong ka school bat nehu ki MDC jong ka por CM jong ka por kinong ya saj an ha ka por ka bangiemir ngetir ngeta ya tai kumno bangin penbhai kani ka kani ka bil ka jong ba shila ka por bangin penne ngin pensa ya ka shimjat shimkhong namar kata nga ong epi ba ladang ngapoi shi kathong ngakwa shisha baga jing start ka jing shempang ka ba ulong shwa udon ba ulapin kubor yangi kum kilong kumi be ka jaj kan ne kan sa na ka kanthai ya kata ka di ka way na jing angnut my hoping ini scam anu ka pasang do bokut o idi job lanter tiga perlu la dengan job dengan remru ngabat di principal ban jene dan sekri baiba lembaga ko parti di sejuri ada perlu ngaban ya sekri par pede ngasutu kare ke jingdan kam ngayu iya ke jingdan kam ko itnat ka bangilong MLA ngilong misi le sibun ki kam la ka border la ka roy ka pa itna lut ki briu lewan le sibun ki paraju ki bun ki ami ting le poi accident pramangi ngarem kuntu ngilong lai ko hen men jong ka konstitusi namraj ngam ngadon ke jing angnut
adon kajing Ram, adon ru kajing Bagli, dari benda ki bangala claim shwa ni iba ilane kaju. Nak kata kadau, apa yang biang, sang bangan yo pendep, ya kam ke bukan shekwi, ya kini pengusi, kunju, iki mat rekam jong ka parti Indonesia. Kumbu XMDC, bat ku presiden jong ka parti, kajing sanut kajungi kalong kini. Baka 6 schedule, kablalong kasti bat ikhtiar jong ka riba ka chai bende. Ka sarkar India hanadu ka porbe mai idam don. Kala khati no ya ka bor